nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Reka rero dutangirire kuri inkuru y'akababaro mu by'ukuri. Akayitwa Enzo Totti, akaba ari papa wa Francesco Totti, akaba rero yitabye Imana ku myaka 76. Rero papa wa Francesco Totti, Enzo Totti, akaba rero yazize coronavirus covid-19. Twihanganisha rero abasportif mwese muri rusange. Tuzamukira mu yandi makuru rero. Ikipe Raja Casablanca kuri iki cyumweru ikayatwaye rero igikombe cya shampiyona cya 12 itsinze ikipe ya FAR Rabat ibitego 2-1. Ari match ikomeye cyane ku buryo byasabye ko ikipe ya Raja Casablanca itsinda igitego ku minota 89. Nicyo cyayikuyeho rero yegukana igikombe cya shampiyona. Muri South Africa ikipe Mamelodi Sundowns umunsi rero ikayerekanye mutoza Steve Confela rero akari wabaye mutoza mu cy'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Rero bamwerekana muri iki gitondo yanasuye staff y'ikipe ye rwose, urabona ko yari ari ku kibuga tayari yahageze. Ni nako kandi tukivuga ikipe ya Mamelodi Sundowns ikaba imyenda yabo yo mu rugo yamuritswe na Neymar rero ko akakorana na Puma, kandi Mamelodi yambikwa na Puma, akaba rero Neymar niwe wamuritse imyenda yo mu rugo ya Mamelodi Sundowns. Bazi ikipe y'iwacu yo mu Rwanda tujya kubona tukabona wenda nk'umukinnyi wa Paris Saint-Germain nka Di Maria cyangwa Mbappe ari uri kumurika jezi, bana byari show cyane kabisa. Home kit bari byiza cyane. Yitwa Emmanuel Frimpong, uyu nguyu yazamukiye mu ikipe ya Arsenal. Abafana benshi ba Arsenal baramuzi, yakiniye abongereza batanye imyaka 16, yakiniye abongereza batanye imyaka 17. Umusore w'umunyagana rero akaba ibintu bitaragenze neza cyane mwaka ushize aza kuyitaringa, hanyuma rero ava muri retirement uyu munsi akasinye ikipe ya Shanti Kotoko yo mu gihugu cya Ghana kiwabo. Birumvikana avuye muri retirement aje gukina ikipe ya Shanti Kotoko, ni hatari cyane. Tukivuga kandi ibya Ghana, ikipe y'igihugu ya Ghana mu kanya gato cyane itsinze ikipe ya Qatar ibitego 5 byose kuri kimwe. Akaba rero Thomas Partey yakinye match yose full, ari nako ku bafana ikipe ya Arsenal rero nabwira ko Thomas Partey biteganyijwe ko azakora imyitozo ye ya mbere kuri London Corne kabisa ku munsi wa gatatu mu gitondo. Mikel Arteta yafashe icyemezo cy'uko William Saliba atari bugire na hamwe amutiza mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Brentford yamushakaga, ariko bikaba byanajyanye rero Mikel Arteta mwimanye, ahubwo yavuze ati nanagenda azagenda mu kwezi kwa mbere. West Ham United imaze gusinyisha Craig Dawson kabisa ku ntizanyo kuva mu ikipe ya Watford. Yitwa Andre Ayew, umusore w'umunyagana nawe akari gushakishwa cyane ikipe ya Brighton Hove Albion ndetse na West Brom ziri kumushaka. Yitwa Frederic Antonetti, umuzehe muramuzi cyane, ubu ngubu yamaze kugira mu ikipe ya Metz. Ter Stegen akaba ari umuzamu w'ikipe ya Barcelona. Uyu nguyu rero yaravunitse mu kwezi kwa 8 mu mukorera operation y'ivi, ubu yakize ari gukora cyane kugira ngo azagaragare kuri Clasico. Gareth Bale Gifaro bana Gifaro umusore w'ikipe ya Tottenham Hotspur tayari yamaze kujya mu myitozo mara kuri mikwaji ikomeye cyane rero ategura shampiyona rwose ari kuri forume za hatari. Kevin De Bruyne akamaze gutozwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwa 9 mu ikipe ya Manchester City. Yitwa Harry Kane, umutoza Southgate yamaze gutangaza ko atavunitse, yagize imyiteguro mibi cyane, niyo mpamvu yajemo asimbura kuri match y'ababiri, ariko ahandi hose ameze neza. Inkunza cyane ku bafana ikipe ya Tottenham Hotspur. Yitwa Federico Higuain, akari brother wa Gonzalo Higuain. Uyu nguyu rero yamaze kuva muri DC United yamaze kwerekeza muri Inter Miami, yagiye kuzagukina na brother we rero Gonzalo Higuain. Yitwa David Alaba, byavuzwe ko rero ari hafi kumvikana ikipe ya Bayern Munich kongera amasezerano, ariko ikinyamakuru Tutto Sport kizamuye inkuru mu kana kivugaho yuko uyu mugabo atarongera amasezerano n'ikipe ya Bayern Munich ndetse atarumvikana, ahubwo Juve yamaze kumubwira ko izamuha umushahara mwiza cyane muri samitaha afera suivre. Mu gihe Christian Pulisic kwa n'ikipe ya Chelsea atangaza ati tuzatungura abantu muri iyi sezo. Abantu ntago twexpectinga nk'ikipe ikomeye, ariko mu gihe guhura n'ikintu cyo yise surprise, ngagiye kubatungura cyane mu buryo bukomeye. Eduardo Camavinga akari watwaye jezi ya Cristiano Ronaldo w'Abafaransa bakinaga n'ikipe ya Portugal banganye ubusa ku busa, akari waje gutahana jezi rero ahita navuga ati rwose ndabizeza ikintu kimwe gikomeye cyane sinzigera mfuri jezi. Camavinga mufana wa Cristiano. Mu gihe yaba Mbappe dore ibyo yasize kuri Instagram ye rwose nyuma ya match ya Portugal yanganyije n'ikipe y'Abafaransa, dore Kipembe, dore Lucas Hernandez, dore Paul Pogba, bose no kwandika bahurira kuri kintu kimwe gusa n'abafana ba Cristiano. Kapiteni w'isi, uyu nguyu niyo tumwita kapiteni w'isi. Captain of the world. Cristiano Ronaldo mon ami, ni mutamwemera ubwo ngubwo ushaka aho wihamba nyine nta kundi nakugenza. Yitwa Thomas Lamar, Diego Simeone yamubwiye ati nta hantu ujya muri iyi saison, ati ndacyagufite kandi ngufite muri projet ndashaka kugukoresha mu buryo bukomeye cyane kabisa. Akaba rero umusore ngari mu myitozo ikomeye cyane. Yitwa Federico Bernardeschi akaba umusore w'ikipe ya Juve. Andrea Pirlo yamaze kumuhindura umwanya, ngo agiye kumujya mukoresha ku ruhande rw'iburyo, mugiye kumubona akina uruhande rw'iburyo. Mariano Diaz w'ikipe ya Real Madrid yatangiye imyitozo nyuma yuko rero agize ibibazo bya miskire, avuye mu kibazo cya miskire yarataye ibiro 8 rero kuna gasigaye kangana kakagabo. Ni ibibazo. Liverpool iri gushaka umuzamu wa Stoke City yitwa Jack Butland.
mu gihe kandi Paul Scholes yamaze kuba kayateka kabisa akari ufashe ikipe rero by'agateganyo ikipe ya Salford City akari rero ayifashe kuri ubu ngubu nyuma y'uko ikipe yirukanye umutoza Graham Alexander. Ozil yamaze kubona bonus ye icyo bita loyalty bonus ibintu bisazinze nukuri kw'Imana yabaze ko bamuhaye bonus yuko yemeye gusinya amasezerano mu mwaka wa 2018 harya akaba aribwo bamuhaye bonus yindi bamubwira ati warakoze cyane gusinyira amasezerano wamukubise $8 z'amapaundi bana. Hanyuma uyu mugabo hashize amezi 7 nta match nimwe akina ikipe Arsenal. Ni amasezerano nyine. Galatasaray ikaba igiye kongera amasezerano Fernando Muslera yatakaje mama we DC yapfushije mama we. Uyu mpeti rero umuzamu w'umunyayirigwe mwise umupeti kandi umugabo ufite imyaka 34 ariko afite baby face, ariko akaba rero uyu muzamu yaranavunitse sezo yose. Ibyo byago byose arimo rero Galatasaray yamugire neza rwose igiye kumwongera amasezerano. Yitwa Paul Dybala nyuma yuko akize akaba yaramanutse mu ikipe y'igihugu Argentine ntiyabashe gukina match na Ecuador ndetse ni match umutoza yamubwiye ati ntago uramera neza cyane, ntago physical conditions zawe zikwemera gukina n'abantu muri Amerika y'Amajyepfo taha i Burayi. Yamaze gufata indege rero yamaze kugaruka i Burayi kuza kwitegura match ya Crotone ya championnat afite muri weekend na Juve. Yitwa Arsene Wenger muzehe rero afite option ari kubwira FIFA kabisa ahubwo ati rero mumanura ibintu Euro igomba kuba imyaka 2 Coupe du Monde ikaba imyaka 2 ati ibyo bintu byanjye byo kubikira mu myaka 4 ngo abantu ngo nibwo bazaryoherwa. Ntago ari ko abantu bazaryoherwa ahubwo mu muri icu buryohe bw'umupira. Ati kuki shampiyona ziba buri mwaka igikombe cy'isi na Euro mumanure mu myaka 2 ubwo yabwiraga UEFA na FIFA. Muzehe ni hatari cyane. Reka rero nsoze kuri Kansdorf. Uyu mugabo rero niko yitwa n'umugabo mu legende wa Mirase n'Abahorandi Ebwana. Uyu mugabo aracyakora imyitozo, reba ukuntu ari igifaru, condition physique afite ku myaka 44. C'est impressionnant mon ami. Bwana ye. Gira ibihe byiza.